panglaris di Bostoke karena aku tembong gunung Bostoke enggak lagu ku gepeng mah tuh dia apa Haji Bandi wakil ketua tembong gunung nu bade hajat deui kok gitu mengerti kagungan lagu Abah Haji Uleng Sucipto Gemalapik alera Haji Iwana gepeng anu pangbageurna ingat kene wing Abah Haji Uleng Sucipto Gemalapik ha oh beres wawuh wae selamat datang pada Ton Ian di pojok Gunungan di baheula Bah Haji Uleng Sucipto Gemalapik baranangnya aya itu alhamdulillah gerak-gerak panglari alura Haji Iwana Ujak gepeng Allah, anu no. pangbageurna jangan itu Kang Lotek gimana duit atuh kena Bah Haji Uleng Sucipto teh atuh Gemalapik cek apa nawira tangoloan wae heuh puguh ge ngalokin aya hidayah alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti nu pangbageurna alura Haji Iwana gepeng di tekenge calik wae tekenge ngawakilkeun hayang ku sorangan wae aya hidayat aya oh beres wawuh wae deh alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti anu bageura ulah ngawakilkeun atuh apa lurah piraku ngawakilkeun jadi ngawakilkeun ka lurah meureun alura Haji Iwana gepeng anu mana terang senten kana mina kacamina apa Haji mah teh teu acan kana apa Haji Komar lato-lato alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti Bapak Lurah Haji Bodin Dewan DPRD Bekasi beres nganu mana kapayuan saha mak beres cing cek pewakil alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti anu pangsabar cek pewakil Haji Wawan cicing tong musik anu bagir anu sayang alura Haji Iwana gepeng anu gaduh lagu Bang Bungide tong musik cicing anu sayang juga teh ka bagian teu alura Haji Iwana gepeng deui anu pangsabarna pisan pang bageurna Pak Abah kadus Pajabuan alura Haji Iwana gepeng deui anu pangbageurna apa kadus wasi bule bandar dibayar deui dibayar tunai abdi tarima dibayar deui oh, beres. alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti anu pangsabarna pisan anu beureum mah olah ngaturan kapayun deui beres anu mana alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti nu pangbageurna obat jangar apa na anu hidayah sayang di Bostoke anu bager deui Abah Haji Amin alura Haji Iwana gepeng Jaya Mukti anu sabar andang paninengan alura Haji Iwana gepeng deui anu bager apa na Sopi wa onar aturan Abah Haji Bandi ya kapayun deui direjeng alura tutup Haji Iwana gepeng deui anu bager apa kadus Haji Eron kadus urut mantan aparat kepada daftar anu pangbageurna
lamun ditambihan mah bager pisan bager wungkul Alura Haji Iwan Gepeng Jaya Mukti kana kaduhung gelan anu mana deui apana Andre nu kawan kaduhung kapayun di RT Alura Sardi Haji Iwan Gepeng deui anu bagus RT Sardi saya Tuh. Alura Haji Iwan Gepeng Jaya Mukti anu bagus Alura Haji Iwan Gepeng Jaya Mukti anu bagus di hei hei sayang det 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 Alura Haji Iwan Gepeng Jaya Mukti anu pangbageurna ART atuh tembok gunung aturan suka dibayar sayang oh aturan dibayar di Alura Haji Iwan Gepeng Jaya Mukti anu bagus barema hayang disarangan apa Dewan Haji Bodian anu sayang apa Raji Camin Mulyadi Bapak Dewan Persatuan Pembunuh Dewan Haji Bodian anu sayang apa lurah ukat tim ceker kapayun di alurah saih tim Dewan ceker Haji Bodian jelang antara anu sayang sama desa alurah saih tim ceker anu sama desa minantu Dewan Haji Bodian anu sayang anu mana anu mana kapayun di anu mana Padewan Haji Bodian di anu bagus Padewan Haji Bodian anu sayang Padewan Haji Bodian di sayang Komandan Lurah Padewan Haji Leno Bodian di anu sayang Padewan Haji Bodian di anu sayang Haji Gagus Padewan Haji Bodian Cilangkara anu sayang di Bos Haji Sadun Putra Silbang Pejates Hari Bos Anir Padewan Haji Bodian di Pematokan Bos Anir apa Dewan Haji Bodian di sayang Bang Laris Padewan Haji Bodian Cilangkara anu sayang Bapak Dewan atau Bapak aturan apa Dewan Haji Bodian anu sayang Ubar lieur Dewan anu bangkir Bos bager Toke pisan Ubar lieur Bos Toke Padewan Haji Bodian anu sayang Haji Bandi Padewan Haji Bodian Cilangkara anu bagus apa na anu jamaah sayang di apa na Padewan jamaah Haji Bodian anu bagir di Haji Bandi Padewan Haji Haji Bodian anu sayang ngawin Padewan Haji Bodian anu sayang Raji Camin Mulyadi pangajul bula lantaran begitu deui apa Lurah Haji Camin Mulyadi penanggung jawab hajat anu mana jalmina aulis aturan kapayun di Lurah Haji Camin Mulyadi penanggung jawab hajat anu bangkir anu mana anu sayang Haji Sadun Putra Silbang apa Lurah Haji Camin Mulyadi anu sayang aturan kapayun di anu mangan kapayunan apana Andre Sukamahi kumateri wiji-wiji kanggo kasadayana anu lalinggi di payuan semuanya aja upami di absen sadayana mah pilih nyangkolong teuing kana waktu tapi ka magrib Pak Haji Komang Pak Haji Golong Pak Haji Bandi bari pos tepayaan diri abdi kaduhung gagampang diri abdi aona ibu dapat dewan datang ke bayi aona nyuap gagang kaduhung kapan Andre kaduhung kita jeng cukup kaduhung apa Danton Ian kamu pasar Serang pada Danton Ian kamu pasar Serang kaduhung kuring patepung kaduhung banggi apana Andri kaduhung apa jadi terus siapa Tika sebelum Komandan Lurah Haji Lenong ayah kapayun
Kedua kuri kadu Apakah lurah Haji Leno Bajingan asal kuri empat kapu Kedua pangki Kedua wow Apakah lurah Haji Leno Tika sabar pada totiat keamanan pasar Serang Lalaki mengagas biasa Bapak Dewan masih rawuh kulan Bapak Dewan Haji Bodit Ges keerangan pada totiat keamanan pasar Serang Lalaki sekeraan Amadorlah Haji Leno Anu bagi sayang di Bapak Aka PT Plasino Lagi gas biasa Pak Aka PT Plasino Apalagi Haji Cami Anu sayang Lesi Anu bagi Redi Padahal Haji Leno Sucipto Anu bagi sayang di Wakil Ian Sikicuk Akang Lagi mah gas biasa Apa na antara kapayut Para Haji Cami sayang di apa na Sopi Alura Haji Iwana Gepe orang Haji Camin Mulyadi Anu bagi orang Haji Camin Anu Mulyadi mana sayang di apa lurah Haji Camin Mulyadi Terangan ada apa di dengan anu bagi sayang di ada apa di dengan sayang di orang Haji Camin Haji Mulyadi Sadut Putra Sibang Karawang sayang di Agus Ramlan Budaya Agus Ramlan Kuri kadu Haji Sadul Siba Kuri apa tepung Bos Anir Bapak Tongkone Kuri apa lagi Alura Sayu Aduh Padahal Haji Camina Mulyadi sayang di Kadu Padahal Ukang Deme Cekar Karawang Anu babu Haji Bule Kadu Haji Sadut Anu mama Amandarulura Haji Leno Anu sayang Anu mana Amandarulura Haji Leno Bayar lagu Bapak Haji Nurdin Sebuakti Lagi Bapak Dewan Haji Nurdin Terangan Amandarullah Amandarulura Haji Leno Anu sayang Bapak Haji Amandarulura Haji Leno sayang Anu bager sayang di agaper Atang panenengan di Kuri kadu Atang panenengan anu bager Apa aja Kuri patepu Orang Haji Camin Mulyadi Gola Lagi Cami agaper anu sayang agaper sayang di apa lurah Anu Haji Cami Mulyadi Mulyadi Lagi bayaran penasehat Pada Haji Cami Mulyadi Anu mama Agaber Bahagia sikitkeun apa anu bager Agaber anu mama agaper sayang Andang Anu Haji Iwan Haji Batu dibayar di Andang Padina Anu Haji Iwan gepe anu sayang Bapak Dewan Haji Sumanta Anu Suryadiningrat Haji Iwan gepe Dewan Haji anu Sumanta mama Suryadiningrat Anu Haji Iwan gepe ngajaya mukti anu bagus apa na Sopi Anu Sumanta apa na Sopi Abaeuna Anu Haji Iwan gepe ngajaya mukti anu bagus Anu Haji Iwan gepe anu sayang Anu Haji Iwan gepe ngajaya mukti anu bagus Palura Haji Iwan Lagi Gembeng terangan Anu Haji Iwan gepe sayang di Anu Haji Iwan gepe anu mana Alura Haji Iwan gepe sayang
gepeng ya. Pada sok benon balura. lagi Aya. sekarang Oh bagi dua. eta dianggap papungan Bagi dua. apa nu sededi Non pangarasa. anak saya Kantor rajil anak lenong. mana Aya. saya di Kantor rajil lenong aya. kelayang lester kalau mulai sok jadi lama-lama Andang padideungan aya. ini gitu tuh beli di aqua kata Korea anu jaraja Di harengan. tapi sededi Aya. kebadehan sapa mulai sok jadi lama-lama ini gitu tuh beli di aqua kata Korea Madantodian sikijop anu akang. jaraja Madantodian sikijop akang aya. Aya. Macan bunderan. Adap paninengan, adap paninengan. Amador Haji Lenong. Tapi Amador posisi Haji Lenong. malas tak usaha Ah, cerita sana sini gerobak berat harapan pandang depan mata ada saja cerita tipu beli bawang dan macam ular sawang halo. amador Sarang lagi Balmeo hadir. anu bager cerita zaman dulu tentang geni tangan Bapak Lurah tiada Iwan, ada Kepeng. ayam bukan kepunyaan Palura Iwan. cerita zaman sekarang yang guna duit orang kabela pendan kebelah lari lintang bukan otak mampu bayar si bukan alura haji iwan gepeng dibayar diri tapi diri sudah datang dari Jawa bayar duit aku yang masih mau satu tok ame-ame apa anggrek sayang apa anggrek dibayar diri Pak Haji Bakti kalau sayang anu bager bayar duit aku yang masih mau satu Pak Haji Bakti anu bager Nona cepat kaya macam jual kita tapi kesendiri malah tak usaha cerita sana sini gerabang rata-rata ada saja cerita tipu beli kawan dan macam ular sawah dan bila kelayu berambang berbauhan berhayuan cerita zaman dulu begitu di tangan biarlah ada ayam bukan kepunyaan cerita zaman sekarang yang guna duit orang kabila pecah kebelah lari lintang bukan otak mampu bayar cukup ada tok ame-ame bang kupu-kupu alura haji iwan gepeng di anu bagir tapi ngabiri abang haji lenong anu sayangi dibayar deui tapi ngabiri udah nata dari Jawa bayar duit aku yang semua bersatu tapi ngabiri udah nata dari Jawa bayar duit aku yang semua bersatu alura haji iwan gepeng di anu bagir Benang apa harus kau beri cintamu yang palsu amador lagi lenong anu bagus sedangkan kasih sayangmu begitu suci padamu dikasih yang aku dapatkan tapi kau tak merasa apa yang ku beri amador lagi lenong yang dengar lagu Bapak Lurah Haji Nurdin.
DPD Bogor. Mengapa harus Bapak Haji Muhammad Nurdin. cintamu yang palas Buka jadi dari Bogor, Rombongan. di rumah Wilujeng Supri, keluarga besar Kaunen Jaya. Bapak Rasami Kaunen Jaya Sarombongan.